Kamson getoro. Kamsoga kwake haha. Hi baby boy, baby girl. Napenda ile wigi yako ingine long with highlights za brown. Thank you Yolanda. Amazing girl, thank you. Titoa tuone natural hair. Natural hair gani? Gora gegere to dute. Tujekere ngofia ndikwenda kuonania mawoja makwa. Student wa high school. You wish. You wish. You wish. Oh yeah. Kaitare mukanu. Oh yeah. Ni akahanaga. Ati niko mdogo wapi 90 amelala. Ati nikae hivyo. Ida mudo wakwa ndorogu akauga kaukuruga kakahana atia. Umwethe nditwo ni mutwe guys, like leo nimemwona kichwa. Na namenya njukire ndageria gwiciria haria ndaigire mara moja ciakwa ndarigwo ni ha. Ndageria gwiciria ni ha. Tika Taki unakuanga mpole. Busmaila matukosane kada duthiwe oni tesa kuria brudani runige haha oke runige ujade. Niguo ndirigua toro nikuhota gusmile alafu niko na headache. Like nimekuwa na headache mbaya although ni ya homa. Take warm water, I will. Kada direda usi unakunywa mara moja, kunywa paracetamol. Mara moja ni mbaya. Nilikuwa jiguaga kwanza hedi ndirigua kimudi kiu gia kiko kifiva kinini. Nilikuja mara moja nasikia kama imeniponya. Yani watu 100 hawajalala. Kedi birthday dabe. Hoi, gome. Guys, nawapenda sana. Thank you for watching. Kuamsha gas kwa tumbo. Eju ni strong pain. Mudhuri ni ashokire. Mara moja ni ya one time. Mudhuri wako. Aondia. Ndikathe bari mutungo. Nore mutungo haria. Kadu na nitau kimumenyete. Niwaombe ama? Ganeda mundu uyu tondu arire ni kwendwo atendagwo nona mundu araheohagia na ndarahe mwandu meka ko baby Androra Julia fea
reke ndimuhoere muthi mugakomie kiaruta nyimbo ici hena andu me haha mareka squats na itirangenia acha nitoke YouTube kwa TV niwaombe weka podcast sasa Gerard ndurakorwo ukinjirorera YouTube eko mzee toro haria ari no gutira makania komete ku twate toro haria ari sawa. Let me pray for you guys. Father God, in the name of Jesus Christ, we humble ourselves before thy presence this morning. We want to honor you, we want to praise you, we want to worship you, God, because there is no other God apart from you, Father. We worship you because you're great, we worship you because you're awesome, we worship you because you have blessed us with life and given us grace to see this time, to see this hour, and to be partakers of this life in the name of Jesus Christ. As we sleep this morning, God, there are people who are wishing to, there are people who are looking forward to go to job tomorrow. There are other people who are looking forward to relax tomorrow. Others are looking forward to, extending this morning until tomorrow as they are having fun, my Lord. I pray for each one of them, God. Ikarania nao, twarana nao, Ngai. Meriria magoro ciao, ro mahingirie Baba. Angikorwo hena mundu wiririirie kindu Ngai uromuhe. Uria utari gia kuria uromurathima na gia kuria Ngai. Uria utari na thayo uromuhe thayo. Uria uritwo ni mwihoko Ngai uromuhe mwihoko. Uromutumira andu maratuma age mwihoko na muturire uyu. Aria manogetio ni muturire Ngai Mwathani. Urohe muturire wao mucamo no mahe gitumi gia gutura thino Ngai Mwathani. Muthenya wa umuthi ukiambiriria twehererie mitino yothe tugithie na tugicoka manyumba-ini maitu Ngai. Reke tuthie na thayo tucoke na thayo. Reke tirio twitikire, reke mbii twitikire. Kuria tuguthie reke twitikirike. Reke favor yaku itwarane na ithuĩ Ngai tugithie na tugicoka. Ona kuria tutarendaga gwitikirwo Ngai Mwathani reke twathie tugetikirwo. Andu aria megũkorwo mokite gututhukiria deal kuria turathie Ngai reke makinya methukirie handu matuthukirie Ngai Mwathani na tondu ithuĩ turi andu arathime na tukuaga favor yaku. Na favor yaku gutiri ndiguragwo na gutiri mundu ungimiehereria na kiugo yaku kiugaga twe warathima ni warathima Baba. Twaria gukorwo ho gwaku kuma ihinda riri nginya riria muthenya uyu ugutuika wa gwithiririkira na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Haya, ona mama mahoya-ini. Oh. Thank you. Riu muthie githiei muhunjaria andu othe na mumabatithie na ritwa ria Ithe ria Mwana. I love you so much, guys. Have a nice morning. Have a nice day. Jayan! Oh my God! Thank you for the roses, bro. What? Thank you. Hey, uwe hakuhi gutuma njae kuma live niki. Reka tuthie toro magakuhi. Niga invite rucio. Reka thie. Thank you, Faith, for the money gun. Oh my gosh. Miss 90 ujalala sijalala siku hizi. Baba akienda usingizi hata ipatikanangi siku hizi. Lakini sio stress. Kwa sasa nimekuwa na burudani. Niko nyumbira tena. Tumetoka mugdi saa ngapi? Ni acheni. Hizo masaa zote. Okay, tuthie ngome guys. Na wapendeko tu sana. But it's a wonder to see all these people not asleep. Let me go sleep. Karetu gagwitu gaithika. Dantes. Ndageithika. Love you, mamu. Love you, Tushko. So much. Pa. Okay, Rudy.
good night ne good morning. Imagine this is kutoka no titia tena kulitara igwa kuma drive wa guthii toro but thina munene ona ti guthii bafu gwithamba thina munene ni kuruta makeup hiyo tu hata ndo kitu nimefanya nikuje live. Thank you Miss Mercy. Na guys tuko na show si yangu show ya 90k December date 5 kuwakumbusha tu sisi usiku sako don't sleep me stress nafanya tusilale uishe. May God see you as through all of us. Let me tell you hata mimi saa zingine stress zinanishikanga na stress ni kawaida ya life. Lazima tukue iko wapi nitatoa wapi location. Ni kawaida ya life like kawaida ya life kukuwa na stress lakini usikubali hizo stress zifike kuwa depression. Ukiona mimi saa zingine nikiona life imeshikana sana niachana nayo. Guys, guess who just joined my live? Samido. Oh my god. Guy, mbona ninamtumia invite? Shindwe. Guy, hadi nasema shindwe na niko live. Fuck. Samido ni baba. Sizi muitaita tu hivyo kwa live. I hope haijaenda aki. I hope. Acha nishuke. Hapana. Sitaki. Sasa atakuja kwa live yangu nimwambie nini shwari. Thanks for the nice word. Nakupenda mama. Thank you so much. Katrina Rajira Mogadishu nikiweka. Hata yeye sidhani anaweza panda tu hivyo. Dagea bato uko live. Na digemo haibio uko. Kingston, thank you. Nitamleta show. I will bring him kwa show. We will spend the whole day together, guys. I'm working on that. So don't. Hakuna haja ni ati up me. Guy, already atohoe mahoya matoro noguo murenda ndimo apu mando itu magai mwathani. Time to 30 for each like. Kitu tunaona. Ati Bob gotiga baby okay adia di toro. Salimia tu watu. I want to say hi to you. To me, thank you. Hi. Hi, how are you? Poa sana. Edro wake unanyitete tona ide mwini wa mugithi. Ona thauti one igwika no ine. Mwini wa mugithi I live in Nyeri. And you're fun too. Thank you. And that is fun too. Kwanza babaro dikile fan wake kumatane. Thank you. Bueno. I even have his number na hajui hata hana yangu I think. Wow. Inagako. Naga AP canteen ya Nyeri town. Ya Rego Kimathi Street. Oh, nice. Come visit me one day. Turayo ketanyere muthenya ungi. Hĩndĩ tutirarĩ arata tutikĩrĩ arata rĩu tutiwe tunduriro rĩu kana ngoro ikendiga rĩu hĩndĩ ĩyo ĩngĩ wona nĩ tũroka arĩ tũgari uko haha ũtwĩre ũtũririkanie in case ũrenda gũboro no wega kũririkania mũndũ I'm your fan. Thank big you. Big fan. Thank you muno. In fact thimu yako ĩhũrĩte tu video twanyu private video you do. Okay, thank you. Another day juzi nilikuwa naambia my girlfriend nataka relationship inakaa hivyo wewe. Si unaingia kwa nyumba unakuwa serious. I know, right? Okay. Unaingia ukaamka ati asubuhi unaamshwa na kawibo. Arise. I have that video na kaka video nikalile wega muno. It was a good one.
Ndio nani wekagwo guo kiroko. Baby yaku mukwaria nayo wega. Ni ekota nĩ gũbatara muone kando mũtraini tondu rĩu rĩ. Asa ti kumutraini we no kumwe mapenzi wega no ngimwenda wega. Kumwenda atĩ ongire ũiga iti ũguo ndĩmwendete kaĩ kĩrĩ we hoya gwĩta mũheaga. Asa okorwo nĩ mwendete wega nake nĩ ũkuona. Taona. Ndirenda gũkacwo yaku rĩmwe. Luciana Creative. Ndaingĩra live ĩno ndauma rĩrĩ kũmakia. Ndona postĩtwo nĩ Nyandarua True Sun. Ukĩina stage-inĩ ya ukiwe stage-inĩ ya Joy wa Macharia ũmũthĩ. Immediately ndakona ũguo ona itaumĩte ho ati Luciana Creative is currently live. Thank you. Big fan. Follow me back. Akwenda gũthiĩ ũkoma go relax. Nĩngũrora okorwo nĩ postaga nyĩmbo nĩngũgũfollow. Niĩ nyendaga gũfollow mũndũ ũrapost. Mie singa video nyingĩ na content nyingĩ barabara. I will follow you. Okay mama. Kĩgĩa na rũcinĩ rwega niĩ ndĩrenda gũthiĩ tondũ na nĩngũhoeire andũ akwa tũkome. Ũtanakoma ũmere manjokerie manjĩre atĩrĩrĩ. Good morning rĩ. Nĩ ngeithi. Good night nĩ kwĩra mũndũ mbae nĩ kĩo nacio itibatiĩ gũkorwo ciĩ ngeithi. Tuonane tũrĩethana. Okay. Guys, bye bye. Love you. Bye.